Abanyamahanga bagaragaye bakubita umunyarwanda w'umumotari bagiye gufatirwa ibihano. Polisi y'u Rwanda igiye gukurikirana abanyamahanga bagaragaye mu mashusho bakubita umumotari. Polisi y'u Rwanda yijeje ko igiye gukurikirana ikibazo cy'abanyamahanga bagaragaye mu mashusho bakubita umumotari mu mujyi wa Kigali. Ni ibyagarutsweho ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko kuri X ubwo polisi y'igihugu yasubizaga ubutumwa bwagaragaje ayo mashusho arimo abanyamahanga bari bashyamiranye n'abamotari ndetse bamwe bari no gukubita umwe mu bamotari. Yagaragaje ko ibyo byabereye Gisozi ahazwi nka Gasave, akomeza asaba ko abo banyamahanga bakurikiranwa. Polisi yahise isubiza ikigiye gukurikira kandi ko iki gikorwa cy'urugomo ibyo ari byo byose cyangwa ibikorwa by'urugomo ari byo byose bitemewe ku banyarwanda cyangwa ku banyamahanga. Ubutumwa bwakomeje bugaragaza cyangwa bugira buti muraho, iki gikorwa cy'urugomo ibikorwa by'urugomo ibyo ari byo byose ntabwo byemewe ahantu cyangwa ahantu hose hari abanyamahanga basabwa kubahiriza amategeko nk'uko bisabwa. Iyo babirenzeho barabihanirwa hakurikijwe amategeko y'igihugu cyacu. Mwaduha nimero mukaduha amakuru arambuye kuri icyo gitekerezo, murakoze. Umuvugizi wa polisi ICP Rutikanga Boniface yavuze ko bigiye gukurikiranwa abagize uruhare bose bagafatirwa ibyemezo. Ati ikibazo twatangiye kugikurikirana kugira ngo hafatwe imyanzuro ikwiriye kugira ngo cyangwa kuri buri umwe wese wabigizemo uruhare abashe kuba yahanwa. Muri Kamena 2025 cyangwa 2025 polisi y'u Rwanda yatangaje ko mu mezi 12 ashize abanyamahanga 64 basubijwe iwabo kubera ibyaha byo gukubita no gukomeretsa, mu gihe abarenga 240 bashyikirijwe inzego z'ubutabera bakekwaho ibyaha bitandukanye. Ibikorwa by'urugomo mu banyamahanga bikunze kuvugwa ku banyeshuri baturuka mu gihugu cya Sudani y'Epfo n'abandi biga mu Rwanda. Usanga barangwa n'ibikorwa birimo ubusinzi, gukubita cyangwa gukomeretsa ndetse n'ubujura. U Rwanda ni kimwe mu bihugu byafunguye amarembo ku bashaka kurugana, abaje kurushoramo imari cyangwa kuruvomamo ubumenyi. Twongera tubabwira ko mu karere ka Karongi umugabo yishe umugore we amutemye akeka ko amuca inyuma. Tugeze i Huye, umusore w'imyaka 25 yasanzwe amanitse mu giti yapfuye. Rubavu, amayobera ku rupfu rw'umubyeyi n'umwana we basanzwe mu nzu bapfuye, imbere yabo hari ikiyiko n'udukingirizo. Twongere tujye mu makuru yo hanze. Ubudage, umukozi ukora isuku yatoraguye zahabu zifite agaciro ka miliyoni 50 atabaza polisi. Uyu mugabo ni ikibwa. Nyamasheke, umusaza w'imyaka 76 wari uvuye kunywa urwagwa ku nshuti yasanzwe mu mugezi yapfuye. Kongera tunayobotsa ko Minisante yakanguriye abanyarwanda kwirinda indwara y'ibicurane ikundwa kwibasira abana. Itangazo rya polisi y'u Rwanda rireba buri muntu wese wiyandikishije gukora perime cyangwa provisoire mu mujyi wa Kigali. Ibyo nabyo turaza kubibabwira. Yari Murindi Official TV1, tubibutsa yuko tubafitiye amabati meza, tubafitiye moto nziza ku biciro byiza, kandi wadusanga kuri 078588 334. Ciao ciao.